і Русинського возродження. Під такою назвою дістали, милі гості, позвання на днішній вечір, на яким собі хочемо припом'янути чоловіка високого інтелекту, твердої, а часто і контроверзної натури, русинського харизматичного візіонаря, котрий за пару років зробив про русинів діло, яке таких людей не встигне зробити за цілий живот. Многого любили, збожнювали, але мав і своїх противників. Чарабиса Василь Турок дожив своєї 80-ки, а 7 новembra того року uplyne 15 років, як одійшов до вічності. Milí hosti, хочу, щоб dnešní večer byl takovou kolažou vzpomínání людей, котрого познали, щоб to було aj дещо нове, котре о животі Василя Турока приправили ми, а то на основі його посліднього інтерв'ю, яке вам буде читати артист Іван Стробковський. Ну, а учуєте aj пару облюблених Васильових співанок, якому заспівають артистки нашого театру Ярка Сисакова, Владька Штефанікова, прибачте, деколи Брегова, Штефанікова і Зузка Ковальчикова. Takže, дівчата, можемо починати. Tam ja sa narodil, tam ja svoju milu, tam ja svoju milu zaručeňku volil. Tam ja svoju milu, tam ja svoju milu zaručeňku vodil. Народився в 40-му року в Габуре, рівно до Другої світової війни. Як прийшов фронт, мама була тяжко ранена. Мав їм 5 років, сестра лише 8 місяців. Старалися у нас старші суроденці. Пам'ятам і пряме бомбардування. Jedna z leteckих бомб вибухла десь 50 метрів від мене. Забила тут 4-річне дівча у сусідовому дворі. Було то дуже близько. Ну, то такий був мій вступ до живота. Tak začínať Vasil Turok vzpomenaním інтерв'ю свою бесіду о собі. Народився як jedno з 8 дітей, і, як споминать брат Михал, уж од мала то був хлопець шоківний і мудрий. Любив зо všetkого найвеце читати книжки. Читав veľo, але не len про себе. Та коли се сходжало коло нього і 10-12 гавудських хлопів, котрим Василь читав на голос з руської літератури. Уж тоді го брали як авториту. Любов по літературі і культурі, як такі, його привели у 1954 році на середню освітальську школу до Братислави. Ту скінчив і свої високошкольські студії. Як він прийшов до Братислави, було то, якби він прийшов на іншу планету. Був то великий цивілізаційний крок. Мав їм що робити, щоб їмся там зорієнтував. Скусеності зо середньошкольського живота у великому місті їм схаснував ай по прияттю на філософічну факульту.
То я був už у першім рочнику старий Братиславчан. На університеті Кам'янського я вистудував руштину і словенчину, яку я аж до 1985 року учив на українській гімназії у Пряшові. Попри тим, я учив і на православній богословській факульті. Який був Василь Турок як педагог? Що собі на нім тут, котрих учив, важили, що обдивлювали? З тим вопросом sa už obertam na jednu jeho študentku, якраз на Jarku Sisakovú, котра скінчила у Василя гімназію. Правда? Правда. To pravda. My sme Vaseľa bardzo ľubili, jak učiteľa na gymnázii. Він нас учив, в мене конкретні словенчину, руштину і бранну вихову, тоді була бранна вихова, бо він був і як учитель такий новаторський у тим часі. Hlavne mal v собі великий гумор, takže sme sa tešili, že keď príde na hodinu, što zase bude, što nám poví, že sa nasmieme a все sme sa nasmiali. A hlavne svої години він už у ті доби вів таким способом, який в сучасності є модерний, а заваджав учителя до школ, що він нас учив на основі všelijakých her. Він нам приправував, наприклад, я не знаю, крижовки, rôzne prenosiv a na osnovi toho sme sa učili o spisovateľach, o všelijakých vecách. Vodomoval a vysvedoval nám veci, ktoré sme sa u knižkách bežní nediznali. Ani o tých spisovateľach, ani o tých tvorách, jaké oni písali. Takže my sme ho bardzo ľubili. A Janka sa so mnou dobesiedovala, keďže chotila, že by sme tu na život až to zaspívali. Že keď poviem teda svý vzťah ku Vasilovi Turkovi, tak mušu si pripomenúť, že na každým úroku ruského jazyka my sme spívali. Skutočne na každým úroku. Či sme začínali úrok ruského jazyka, alebo končili spívankou. Naučil nás bardzo veľa spívanok, ľubil hlavne vojnové spívanky, ale ja pro dnešný večer jem sobie pro vás vybrala bardzo známu ruskú spívanku, ktorá sa kliče Oči čorné. Ja хочу poprosiť svojho kolegu Martina Oravca, ktorý sobie Vasila nepamięta, ale výborne hrať na gitari, že mi s tým pomôže. I toto spívanku mňa medzi inčím Vasil Turok naučil. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и могучие. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Ах, недаром вы глубины полней, вижу траур вас по душе моей, вижу пламя вас, я победное, сожжено на нем сердце бедное. Ах, не жален я, не печален я, утешительна мне судьба моя. Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, в жертву отдал я огневым глазам. Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, в жертву отдал я огневым глазам. Jarko, super, Vasil by sa tešil a dal by ti jedničku. No a budeme продовжувати далі. Свойські погляди на живот і смілість при їх презентуванню викликали у товаришів, котрі рядили нашу країну і наші животи чуття, що такий чоловік, як Турок, не мать у школьстві місця. Як непогодовного учителя методи переложили до театру.
Думали собі, що буде ліпше, коли не буду казати молодих, а буду так де зашити. Не знали собі ані представити, що то драматург є. Коли то зістили, було вже пізно. Почався переворот. Padu režimu sme takú spomohli aj my inscenáciami, jaké sme od 1985 roku w teatrze zrobili. Директором в тих часах був Ярослав Сісар, а між близьких співпрацівників Василя Турока патрили Благослав Углар, Мілош Карасик, Валентин Кузьменко-Делінде, Матуш Ольга і професор Карол Горак. Декотрі будуть споминати через відео, декотрі форму листу. Ну а на професора Карла Горака ми се тішили, бо то є власний знавець, а й Васильової роботи, знамий театролог, автор знамий, котрого п'єси Василь в театрі обробляв і котрі се інсценували. Ну, жаль, про Полядовицю нам перед годиною пів зателефонував, що з Кошиць не прийде. Takže Postačíme si so s tým, čo máme. A začneme, keď nebudeme tu, keďže nemáme pána Karola Horaka, začneme Olenov Duc Pfeiffer. To je lemkівська poetesa, to je C-čko. Lemkівська poetesa z Krakova, ktorá собі na Васильових театральних починах важила hlavne to, že sa pozeral na Rusенів konečný kus іншого оптиков. Брав їх з іншого погляду, не лише як тих убитих, гноблених, а смутних, а котрим щось не доставать все, але позирався на них з такого сатиричного, може гумористичного погляду. Wasyl Turok w teatrze już czasy, że jest ani do tego czasu prednym, ani ponym jemne stryczała. Wszystkie pamiętają, może tu, którzy znają moje kontakty z Priaszową, z przyjazdami, ze studentami, że wsejem prosiła, jak przyjeżdżała ze studentami o to, żeby w teatrze były princowe hałuszki, żeby była to ta, jak raz piesa. Bo to jest wyjątkowa piesa, która dobrze odzerkala to, jak w świecie sytuował swoje zaangażowania profesyjne i osobiste Wasyl, wyraża samego Wasyla, no i wyraża też nasz rusyński świat. Nasz rusyński świat jest albo bardzo patetyczny, bardzo poważny, takiej koli podchodzimy do niego z wielkim pafosem, albo zaś takiej, której wyraża jakieś nasze pragnienia, stremienia niezaspokojone, które oczywiście biorą się z naszej mężczyznowej pozycji. Wasyl Turok tak formujący to scenariusz Princowych Hałuszok, żeby właśnie odwernuty świat, żeby smotrity na Rusyniu ich stereotypami, ale ośmieszaty to te stereotypy po to, żeby one nie fungowały, że Rusyny są właśnie to te wypowiedzi bohobojny, czesny, biseksualny, bo pamiętam to te właśnie momenty, które ośmieszat właśnie w takim besidowaniu, od razu wkazujący, że pierwszego przychodcia, jakie tam się pojawił, i wpyli, i okrali, i wszystko zrobili, co oczywiście do rusyńskiego, to patetycznego świata nie przystaje. Powiedziałam kuzdolsze o tym Ennipei i o princowych hałuszkach, które, jak powiedziałam, powinny być furt wystawiany i furt przypominany, że z naszego świata kus trzeba się i pośmiać, zrytych do hory nohami, to wszystko, co nas w hierarchii umieszcza tak bardzo dolinu, przestanie też fungować, bo będziemy mieć do tego taki dystans. Знаного такого автора, сценографа, але Wasyl Turok w teatrze już czas. Windows 10. Dobrý, nevadí. Dobrý, ochápeme tak, ne budeme. Nie, dobrý. Budeme продовжувати. Я хочу повісти у Мілошове Караскове, že to bol i scenograf, i autor, i režisér. Svojho času žil na Slovensku, potom v Paríži tvoril dlho roka, teper je v Čechách.
Takže poslúchajme i popozerajme osoby také umelecké video, v ktorým pojaví si vzťahu Vasiljove Turokovej i jeho prínos pro sebe. Musíš mi dať povedať, kedy môžem začať. Klapka. Klapka, ideš. Všetkých vás pozdravujem. Je mi veľmi ľúto, že som sa nemohol zúčastniť dnešného večera. Veľmi cením pozvanie, ktorého sa mi dostalo, takže dovolte, aby som aspoň takto symbolicky cez kameru sa ho zúčastnil. Vasil Turok bol jeden z kľúčových ľudí, ktorého som stretol na svojej ceste a veľmi ťažko sa mi o ňom bude rozprávať, lebo to je na niekoľko štúdií, na niekoľko románov, niekoľko baletov, niekoľko krasokorčulovaní, niekoľko divadelných hier, niekoľko atomových výbuchov, niekoľko niečoho, čo si všetko len viete predstaviť. Pretože Vasil, tak ako sa hovorí, že život na tejto planete je zážitkový, tak Vasil ho naplnil na 1,000,000%. So všetkými možnými zážitkami. Keď som nad tým tak uvažoval dnes v noci, ako sa mu to mohlo podariť napríklad v tej dobe zošnorovaného socializmu alebo neskôr v dobe vybuchujúceho nekoordinovaného obnoveného kapitalizmu, tak jediné, čo ma napadlo, že to bolo tým, že mal inak postavenú optiku. Ako? No jednoducho Vasil sa postavil na hlavu. Keď stojíte na hlave, pozeráte sa na svet úplne inak. Všetko je vlastne hore nohami a to, čo pre zvyšok sveta platí, pre vás neplatí. To znamená, prináša to so sebou nevyhnutné korekcie všetkých zvykov, ktoré vám štepovali v škole, ktoré vám štepovali v rodine, v práci, ktoré sa snažila do vás dostať spoločnosť. Jednoducho, všetko je hore nohami, všetko je inak. Z toho pramenila podľa mňa Vasilova taká naprostá neúcta k autoritám, lebo keď sa na niekoho pozeráte hore nohami, tak predsa nemôžete brať vážne. Z toho pramenil ten jeho neobyčajný zmysel pre humor, lebo aby ste vydržali v tej polohe, tak musíte sa dostatočne zabávať a musíte sám sebe byť dostatočne smiešný, aby ste zotrvali v tejto vytýčenej situácii. A Vasil to zvládal. Vasil zvládal bravúrne túto svoju polohu a navyše bol ochotný sa s nami, ktorí sme stáli stále na nohách alebo sedeli na zadku a pozerali sme sa na ten svet tak, ako sa má, tak bol ochotný sa s nami podeliť. A ja som mu za to veľmi vďačný, že som mohol aj ja sem tam s ním stáť na hlave a sledovať ten svet okolo nás jeho obrátenou optikou. Bohužiaľ, s odstupom času sa mi zdá, že všetci sme troška zleniveli. Už si tak len leškáme maximálne na boku, na ľavom alebo na pravom, podľa politickej orientácie alebo momentálnej nálady, ale už málo komu z nás sa podarí postaviť opäť na hlavu, tak ako sme to robili dennodenne s Vasilom. Pozdravujem vás všetkých a Vasil, teba špeciálne. Ahoj. Tak to bol spomen Miloša Karaska na Vasilja Turoka. Večer vzadu stojí redaktor Jozef Jurčišin, ktorý zabiehnul do nás len tak, náhodne, ale za to, že sledoval v teatri túto inscenácii, ktorú Vasilij pripravoval, vlastne mapoval i písal o nich, môže spomňať ešte na svoje pocity z jeho roboty, z Vasiljovej roboty, ale aj spomene také, jak na človeka. Naj sa ľúbi. Dobrý večer. Ďakujem Varšovni za pozvanie i za možnosť tu vystúpiť. To po perše, po druhé ďakujem muzeu, že zrobilo nejakú takú krásnu akciu. S Vasilom Turkom nelen, že jen byl novinár a popísal mi o peretom od Ukrajinským národným divadle a potom o Rusínského Brode, neznám o čím všetkým. Ale ja s Vasilom Turkom sedel v jednej kancelárni. Teprve si direktor Marian Marko. Tam sme sedeli. V 86 roku, dúfam, že sa nemýlim, ale ešte znajú lepšie históriu teatru.
sa objavila taká hra Sense Nonsense. Presne 86. Tak. No a ja ti šupne napísal do Nového žitia, vďaka, no dúfam, že dobromu človeku Juriovi Dackovi to vyšlo, uverejnili to, ale bol s tým problém. Tak jak celá premiéra inscenácia mala problém, tak ja mal s tým problém, bo profesorovi Michailovi Romanovi sa to neľúbilo, že, bo ja jedným slovom, asi keby to zhrnul, že im napísal, že to je to divadlo, také by malo byť divadlo, také bolo, že však tu je Svetlana, je tu Svetlana? Je. No, tak mohla to potvrdiť, že to ja si pamätám. No, takže to je jedno. Ale najväčší z toho teatru si pamätám to, že to, čo je spovila na začiatku. On bol super ščítaný človek. Toto dneska je mladým ľuďom, ja mám príležitosť 10 roky učiť na masmediálnej komunikácii, ja im hovoril všetkým budúcim mladým novinárom, že čítajte, veľa čítajte. A tu na mene, ne že tu mobily, ale on mal Dostojevského maličku a tak ďalej. A keď bol taký Vasil Turok schopný zrobiť z Dostojevského, neviem, ako hrubého románu, napríklad z Idiota, korotkú hru, ktorá on furt za to, že to stáčiť hodinu a konec. Takže spomienky by boli bárs veľké, ale hovorím, že bol pro mene to bardzo dobrý taký človek. Dúfam, že mňa mal aj rád svojím spôsobom, pretože ja toho pol roka sedel spolu s ním. Divadlo odoberalo literatúrnu gazetu, stojala korunu československu. No a bola už perestrojka, nie? A my sme to čítali s Vasilom, tamto tie články, jaká korupcia v Sovietskom zväzi, že to neuveriteľné. U nás to nebolo možné, len taký bol tajná nahrávka bola Miloša Kopeckého zo zjazdu dramatických umelcov, že akože u nás sú jakoby zmieny a tak ďalej. Vasil čítal toto so mnou, sme tam sedeli, čítali. Veľa sme aj pili spolu, že to nerobili sa sviatej, buď v Mexíku, alebo potom po revolúcii v Agati. Ale skutočne vynikajúci človek, znal a ľúbil divadlo, za to mal blízko k ňomu, bo ja takisto. Ja som čím dobrý, ale mám rád divadlo. No a tepер popробíme pozvati bu nam hercів, котрі Василя Турока любили, котрі з ним робили, а котрих він теж так само любив. Світлану Шкобранову, Йошка Пантликаша, Зузку Ковальчикову. Най се любить. Poďte medzi nás i pospomínajte. Dobrý večer. Признам sa vám, že sa tak трясу. Zato, dovolte mi пару словами spomenúť na Василя, котрий в моєму živoті значив щось і значить, і мати своє місце, котре ніхто не обсадить в моєму серцю, в моїй мислі, в моїх спомінках. Перший раз з мене Василь Турок їм зустріла в 1966 році. Представте собі, мій отець з України привіз свою родину до своєї домовини. І сперлися в Орлові. Мій брат ходив на Україні 2 роки на деяку медицину, не знам пресні, але знам, що в Міжгір'ї се учив. Уж, як се пись, був великий кінь, а я мала 13 років. Ну так до Орлова не дали на закладну школу, а брата що з ним? Ну так перший поміч була СВшка українська в Пряшові. Ну і так по тижні прийшов мій брат домів і говорить: я уж там ся не вертам. Там є такий професор Василь Турок, він не дасть мені покій, учить на словенчину, а мушу лем сидить нами, а мусимся навчити морго, а я не знам ані словенський язик, ну як я се тако навчу? Ну, але потім, так фурт говорив, але потім приходив, уж не споминав недобрим Василя Турка, уж споминав барз в добрим. Але я, як дитина, думав, що то за людина, що то за професор такий, що він не дасть спокій учньові, що він так вимагає то. І потім помалу забула на тому. Перейшов час, сперла яся в театрі, Українському народному театрі, теперішнім театрі Олександра Духновича. По часі приходить то Турок. Позирам, а то він. І так, як ми се зознамили, само собою в буфеті ми се сперли, і з речі до речі,
Ох, як почали ми споминати, бесідувати. Василь Барс говорив моїм братові, знаєш, що він був як сталінський вихованець. Він до мене скаче, що я не знав русський язик, бо він знає ліпше русський язик. Ну, спомінок швидкого було барс досить. Хочу так спомінути на нього як на доброго порадцю. Він не був лише драматургом, він був професором, педагогом, був фурт. Він тут місце своє, що мав в школі, в стягу учнів, котрі хотів навчити не так, як писалося, що так для того. Він мав свій приступ і він так велю учнів поміг за те, що він був винімочний просто. Ну, а так, як тут було спомінане, галушки. Репетирували ми галушки. Ну, і така усмівна пригода. Скушали, швидко. Василь на кожній скушці був, не так, що драматургом, він був в канцелярні своїй, але він був в глядіску. І реагував свойським способом на нас. Ну, і така ситуація прийшла, було 3 дні перед прем'єрою, а Василь говорить, щось ми там хибить, ну щось в тих галушках там хибить. Ну, і потім сидить в залі, говорить, я вже знам, що хибить мені. Ку сексу. Ну, і так говорить, ну, там як сцена, виділи сте сцену, дівчата сидять так на землі, а я стою коло них. Я їм грала там Сабінівську м'ясарку. Ну, а Василь говорить, дівки, як будемо співати ту співанку «Сміло, товариші, в ногу», а на текст. Як то, в царство свободи дорогу, грудью проложим себе, а ви швидко грудью вкажете свою грудь на секунду. Ну, а teraz дівчатка там сидять, вже вони мали шумні лайбики, позапінані, напевно. Ну, то ніяк грася не дало то зробити. А я, як м'ясарка, мала білу кошулю, а лайбик лим так, не? Светь, зробиш то? Говорю, зроблю, за те, що то ти говориш. І зробила їм грудью, ха-ха-ха-ха-ха. Ну, страшно се розсміяв, ну і то. І так було. Прийшла прем'єра, ну, і прийшло то, що царство свободи дорогу грудью проложим себе. Половиця сали. To ty що? Bo ja думала, że Zuzana, ona szumnie była obleczona w kroju z harmoniką, stojana na drugiej stronie, a ja wпереді taka oszuchana. No, a ja думала, że na nią буду позирати. Воно так було. Половичка сали позирали на нього, половичка на мене. А тепер та половичка, що виділа, так... А друга не знала, що ся діє. Такий шум був. No, a drugi raz przyszli kolegyni mąż mówi, a ja to nie widział, to ja przyjdę drugi raz siadu się, żebym wiedział. No, takie to było. A tak хочу jeszcze tak, nie znam czy długo besiduję, ale to muszę powiedzieć. Każdy rok się chodziło na Lemkівську ватру do Michajlowa, do Polska. No i tak miałam cześć i ja raz z kolegynką Lukaczykową, Kozmenkową, i szliśmy tam. No, a kusok z tej haluszki my grali, уривочок. Лем то було на амфітеатрі, на мікрофони, ми мусили ходити на мікрофон і заграти то. А Василь тоді на місто Івана Струбковського, бо не знам чом, Іванишов грав Суцю. Він стояв при мікрофоні, а одного русина грав японець на місто Саші Кучеренка. No. Takže Japonca sme mali, котрого тиж поправили як русина. No i прийшла то та сцена. Грудью проложим себе. А я глядам, де тут мікрофон найближче, Василь найближче. Я прийшла к Василеві, грудью проложим себе. А Василь на мене так, ти що, шалена, що ти робиш? Що ти робиш, шалена, шалена? А то швидко пішло по них, тут мікрофон, шалена, що ти робиш? А я говорю, то ти що то хотів? No, także tak wecyśmy позаживали. Знам, що Василь знав притулити, приголубити, по задниці дати, але швидко від нього було мало змисел і знайшло фурт свого адресата. Єм рада, що на тій землі, матері землі, є мала ту честь побути з ним. Дякую, Шумі. Ja určite nebudu vysidovať tak dlho, jak Sveťka. Ne, že by nemala tak zažitk s Vasiliom Turokom, ale by vám chodila povistiť, že ja tež u neho študovala. Ale neštudovala u neho na gymnáziu, ale študovala napred v bufeti a potom v Agati.
Prišla do teatru z vysokej školy, jak by som nás Ričňa. Nemám vyštudované herectvo, vyštudovala im učiteľstvo. A tak kuštičko takej, troška to, mať i troška blízko ku sobi, toto, čo im vyštudovala a toto, čo ty robiu, ale ne až tak. A tým pádom ja im potrebovala zaučiť do tej roboty, čo robiu a sa mi ľúbilo, že bolo to takou krásnou formou robené, že jak sme skúšali a po skúšky väčšinou boli pripomienky od režiséra, od dramaturga. U neho to fungovalo tak, že po skúšky nás zochabi vdechnutí sobi, sme sa poperezlikali, dali sme sa tak, že vdchli sme sa stretli v bufeti. Ak sme prišli do bufetu, tak tam tak pomedzi debatu, ne, že prišiel asi sobi a povie, že a teper tu, tam sme dobrí, čo tam z plánu zrobila. Nie. Tak sme šumni sobi sedeli, debatovali, my by si duje, že ale tam v tým sa nečuješ dobrý. Ja vidím, že tam v tým sa nečuješ dobrý, že hej, že to, ja to vidím, skús to inakšie zrobiť. Abo skús sobie z inšej strany vyjти, alebo skús sobie to inše položiť, do inšej polohy dať. A takým spôsobom ja im sa priučila dajakomu herectvu. Neznám, či dobrý, ale dúfam, že dobrý, keď išijem sem v teatri. No a tak jak Sveťka by si dovala, že Vasil znal byť taký, že prostý, že znal rivno povísty, keď sa mu daš to neľúbilo, či expresívne slova znal použitý. Ale za tým všetkým bolo také vin tak vo vnútri, toto čuvstvo, čo mal, vin to tak neprejavoval na vonok, ale tak do človeka to došlo. Nemusel by si dovať, neznám jak romans, ale človek to tak pocitil, že je to tam v ním a ja to cítila, lebo ja bola taká jeho obľúbená sobi, dúfam, jeho Susan, jak nepomenoval, nebola im Zuzana, Zuzka, nič, ale ja jediná im bola Susan. Jedním nemenovaným sociálnym zariadeniu na stíni visí taká pamätná dočka, na ktorej je voreto. A z tohoto místa heroične atakoval absurditu bytia rusínský dramaturg i učiteľ nás všetkých. Vasil Turok Eteš. Bol to učiteľ v pravým slova zmysle. Vďačujem mu za toto najhlavnejšie, čo potrebujú jak aktor, a to je rusínsky jazyk. Keď mňa prijal do teatru, znal bardzo dobrý, že po rusínsky nehovoril tak, jak treba. A zrobil to bars ľahko, tak, jak to znal zrobiť. Posadil mňa pred sebe v bufeti, dal mi do ruky národné novinky a povedal, čítaj, synku. A odtedy mi on však nepovedal synku. Synku toto, synku hevto, synku tamto. Čo bolo treba, sa zrobilo. Pravda, zažitky je veľa, spomínok menšie. Keď každý, kto znal pána Vasila Turoka, nikdy nezabudne na jeho smích. My sa znal krásne smiatý. A keď v generálkovom týždňu sme čuli zo sále toto jeho smích, to bolo nezabudnutelné. To sme znali, že je dobrý. Ale keď zakašľal, tak už sme znali, že jak to je. Až to bude potím. Ale ja som хочу pamätať tento smích. A toto, čo mi dal. Senku. Ďakujem. Ďakujem krásne našim artistom, že tak pospomenali štíro od srdcia na Vaseľa.
Ale máme ešte tu jeden spomen, a to od režiséra Matúša Oľhu z Banskej Bystrici. A to nám, poslal nám ho v písmovej podobe, a to nám bude čítať šéf činohry, šéf dramatičného kolektívu Ľubomír Lindoš. Dobrý večer. Matúš Oľha všetkých vás srdečne pozdravuje, ale robota, jaká je, tak proste nemých prejти, tak mňa poprosil, že mu pročítal toto, jak Vinci pamiatať na Vasila. Spomienka na Vasila Turoka Heteša pri príležitosti jeho nedožitých 80. S Vasilom som sa zoznámil v roku 1995. Divadlo Alexandra Duchnoviča predchádzal v tom čase veľmi dobrý chýr. Už v polovici 80. rokov sa tu diali čudesné veci a z národnostne špecifického divadla, ktoré hralo po ukrajinsky, sa stalo moderné a stojaté vody konvenčnosti búriace divadlo, kde zrazu vznikali inscenácie očarujúce publikum nielen v Prešove a jeho okolí, ale aj ďalej, dokonca západnejšie od nášho hlavného mesta. Režiséri ako Jozef Pražmári, Valentín Delinde Kozmenko, Blaho Uhlár, Miloš Karásek, v čase direktorovania Jara Sisáka a dramaturgovania nášho hrdinu Vasila Turoka zažívali svoje hviezdne chvíle a s nimi aj slovenské divadlo, ktoré si uvedomovalo aj svoju národnostnú dimenziu v jazykovo príbuzných Rusínoch a v ich emancipačnom procese, v ktorého kvase kryštalizovalo aj nesmierne živé, podmanivé, hlboko emotívne a moderné divadlo, ktoré v Dade vznikalo. O rok na to, ako padla železná opona, už aj v divadle, nielen na mape rozdelenej Európy, tam sa tak udialo pár rokov skorej, dostal som od Vasila Turoka ponuku režírovať u nich. Po celkom slušnej, povedal by som, že až nadšenej odozve publika i odbornej verejnosti na Skonpaľa ročku, dohodli sme sa na téme aj titule Martin Kukučín, Neprebudený. Dramatizoval som túto novelu s európskym rozmerom. Vychválil ju predsa aj sám FX Šalda a v máji 1996 sme premiérovali toto dielko v Dade. Nemalo dlhú životnosť, ale stihli sme s ním 3 festivaly. Divadelnú Nitru, Stredoeurópsky festival v talianskom Cividale, aj posledný ročník Fišu v roku 1997. Nasledovali pre mňa čarovné roky, ktoré som až do Vasilovho sklonu, ale aj po ňom zažíval u svojich priateľov v Dade. S Vasilom sme spáchali mnohé inscenácie. Ich výpočet: Dedina Stepančíkovo, Dejiny jedného mesta, Oblomov, Za jasných nocí, Belasý vták, Uhorský Simplicissimus alebo Princové halušky, Adolf Ivanovič Dobriansky, Zornička na nebi, Nad hlavou Štránk, Don Kichot. Šlo o dramatizácie klasických ruských autorov, v jednom prípade o dramatizáciu Šukšinových poviedok a svetového klasika. Metelinkovú filozofickú rozprávku aj pôvodný text Karola Horáka šitý na mieru Dadu, ktorý sa pri príležitosti 200-ročnice narodenia Alexandra Ivanoviča Dobrianského dožil v roku 2017 obnovenej premiéry i televízneho záznamu o rok na to. Uhorský simplicismus bol Turkov svojrázny prepis inšpirovaný cestopisom zo 17. storočia, kde sa spomínajú Rusíni, ktorý sa dožil takmer stovky repríz. Inde ako v Dade nehrateľný. Asi by sme niekde pod stolom Vagaciku ešte aj dnes našli myšlienky inscenovať sliecké piesne básnika Petra Bezruča, Horami Sumatry Ľuda Ondrejova či veľkého inkvizitora s diablom posadnutých Dostojevského. V dedine Stepančíkovo si Vasil aj zahral. Celý čas sa tam spomína istý Korovkin, o ktorom sa všetci vyjadrujú v superlatívoch a berú ho ako veľkú autoritu, až sa v závere hry konečne objaví. Všetci sa potešia a čaká sa na zásadnú zmenu, že im to ten Korovkin vysvetlí a veci naberú konečne správne smerovanie. Ale ten Korovkin, či po slovensky Kravkin, ktorý sa objavil na scéne v úplnom závere inscenácie, je spoločensky unavený a žiada si chvíľočku oddychu na diváne, čo mu všetci s radosťou splnia a uložia ho. Ešte kým zaspí, požiada prítomných: bez mene nezačínajte. Vasil musel vyčkať až na koniec predstavenia, čo nebolo príjemné, lebo čakať viac ako hodinu a pol, kým sa konečne dostane na scénu. Dramatizátor Turok si túto okolnosť pri dramatizátorskom stole neuvedomil. Napravil tu nasledujúcej inscenácii Dejiny jedného mesta podľa rovnomernej satíry Saltykova Štedrina, kde si svoj výšľap napísal hneď v úvode hry.
A potom už mohol čakať na klaňačku, hoci aj v bufecíku. A ešte citát z rozhovoru so scenografom Štefanom Hudákom, ktorý si na spoluprácu s Vasilom spomína takto. Blíži sa premiéra, scenograf má dodať návrh na pútač, bulten, všetko sa rieši v bufete na prízemí, v kanceláriách nenájdeš nikoho, veď to poznáš. Ak je tu riaditeľ, dávame dokopy text, názov inscenácie, dvojjazyčne. Tu ale každý hovorí svojím jazykom, Babylon. Na stole v zástupe naliaté vodky, čo pohárik to inšpirácia, iný názov hry. Večer odchádzam unavený do Košíc a žene skoro s plačom oznámim, že zajtra musím znova do Prešova, znova do bufetu. Hlavné slovo dramaturg Vasil Turok, čo on povie, to platí. Predsa on kodifikoval rusínsky jazyk, dohodnuté. Namaľujem, zajtra som tu znova. V Bratislave za taký čas poriešiš scénu do opery v Národnom divadle. Šťastný, že to mám za sebou, položím návrh medzi poháriky vodky. Štefán, to sa tak nemôže volať, povie kodifikátor. A zajtra musím prísť znova a zapijeme super kšeft. Dramaturg by mal byť stmeľujúcim elementom divadelného organizmu. Vo väčšine prípadov ním Vasil bol. Mal osobné väzby na mnohých, ktorí sa neskôr rozhodli venovať profesionálne divadlu. Herci Ľubo Mindoš, či už nebohý Sergej Hudák, a tuším, že aj jeho mediálne slávnejší brat Michal. Učil ich ako profesor na strednej škole. Jeho hodiny pokračovali v čase, na ktorý spomínam v nespočetných debatách zväčša v bufeciku, a keď dat prišiel na dobro o priestory na Jarkovej ulici po reštitúcii a vrátení majetku rimokatolíckej cirkvi, preniesli sa tieto sympózia do nedalekého Agátu, kde dnes pri vstupe do zariadenia hneď oproti šenku je Turokov stôl, nad ktorým visí pamätná tabuľa. Výtvor Miloša Karáska, kde sa spomína boj Vasila Turka s márnosťou tohto sveta. No na spomínanom mieste som bol svedkom aj dosť absurdnej situácie, keď si skočili do vlasov s Fedorom Vicom. Spor prerastol až do fyzického ataku. Fedor na Vasila, ktorý bol ale iná váhová kategória, nemal. A tak sa ho Fedorovi nepodarilo poraziť. Iba zvaliť na lavicu, aby sa na ne mohol Vasil rozrehotať a zápas tak skončil nerozhodne. Fedor vtedy nahnevane odišiel, ale ešte predtým mi pod tlakom práve prežitého povedal, že keby som si potreboval uvoľniť nejaké miesto v hlave, mal zrejme na mysli mozgovú kapacitu, ktorá funguje asi ako úložisko v počítači, tak nech si z hlavy vyhodím myšlienku, že by som mohol pochopiť Rusínov. Že tomu tak je, som si uvedomil na Vasilovom pohrebe, v dome smútku na Prešovskom cintoríne, kedy som zbadal zroneného Fedora, ako sa prišiel s Vasilom rozlúčiť. Obrad nemal konca kraja. Rečníci sa striedali a do nekonečna opakovali chvály na neboštíka. Až som čakal, že dramaturg nadvihne veko rakvy a uzavrie to svojim typickým nekvákaním. Tak už tu bolo spomenané, že Vasil Turok so svojím kolektívom i režisérským, i hereckým často tvorili v bufeti alebo v tí korčmi zvaní Agat, ale Vasil má vši jedno místo, kde rád tvoril. Najradšie tvoril haburi. Píšu tam text, ktorý sa nedali robiť v Prešovi, kde je milión malých herostej, jaké nevorúšujú. Tam ním robil Oblomova, Dostojevskого, Šupšina i ostatní dramatizácie. Píšu tam, zberám hryb i piju pivo s kamarátami z detinstva. Ale jak jem prinúčený robiť v Prešovi, najlepšie sa mi píše v noči, keď všetko spiť medzi pivnočou i četveretou. Väčšina her, dramatizáciu jakých pro teatr pripravil Vasil Turok, mala silný filozofično-psychologičný text. Dramaturg Turok tvrdil, že sa nemôže odosobniť a robiť štos, o čím nemať ani šajnu. Toto, što robil v teatri, sa koriguje podľa toho, što jem sám zažil. Môžu počati len zo svojich skúseností. Skúsenosť je neprenosná.
keby bola prenosná, bola by na svete len jedna vojna. Oženil by sa len jeden človek, keby bola prenosná skúsenosť s alkoholom, nech to nepije. História nie je učiteľka.